Kanegede ka Akashvani Shillong ko khubor ban puleru Richmond Kharluki. Kimat bakongsan jong ko khubor mentagastep. Kile no Hamas na Palestine kila thombor ya kari Israel arpunyungut kinong Meghalaya kinang sakut mentah Israel. Kasorkar pedeng kala thaw ka komiti ban khmi ya jinglong jingman ha ka jela Sikkim. Arpun rungut kinong Meghalaya ki bapule ha Sikkim kilawan poi ha Shillong hanen ka janmiet. Bad ha ka jingila ka Asian Games ke India kala kamai shispa nyau teli ki takma. Ka khubor ka babnia ka Israel kalapan mena ya ke jinglong jingman balongkum kathma hanen kesngi hadien ba ki leno ka Palestine ki Hamas kilather de ki nam ding na ka Gaza Strip ki leno Hamas ki let thombor sendat ha ka benta bachathe ka Israel kane ke ka way na ki jing thombor bahe ya ke Israel hadien bun snam da ki leno Menteri Rang Bado ke India Narendra Modi ulapan pawe ke jing sngo kendet halor kane ke jingja Ulong bagi India ke don rengkat bat ki lanat bat ki longiang ki basyakta. Ulong ru bagi India ke kersha ke Israel hakum kene ke por jong ke jing e. Ka India kala kentu ya ki nong shong shnong jong ka ke badan ha Israel ban long ki bapet ngor bat ban buat ki jing batha ban dan ha ke jing shingan. Ha ka wai pat kalyang ar punyongut ki nong Meghalaya ki la sakut ha ke Israel. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ule kren bat ketenat kambari ke India ban khmi ba kini ki ar punyongut kinyo ban wan phai da ke jingsngan shalakari Menteri Kena ketenat korbari ke Sorkar Pedeng Ajay Kumar Mishra nin gesngi ule peniat ya ke jingelang badu Chief Secretary ke Jela Sikkim ketenat beper ketenat Shipai ke ITBP ke Border Roads Organisation ke NHIDCL bat ke NHPC hata Shilling Secretariat ha Gangtok Ajay Kumar Mishra ulong ba ke Sorkar Pedeng ke khmi bha ya ke jinglong jingman ha ke Jela Sikkim bala ai ke jingerap badan kam sha ke Jela Ulong ru bau Menteri Rang Bado kari badu Menteri ketenat korbari ke Sorkar Pedeng ke trelang badu Menteri Rang Ba ke Jela Sikkim. Ka Sorkar Pedeng kala thawru ka komiti jong ki Menteri ni ketenat beper bat ki hair officer. Kani ka komiti kan let jingo ke Jela Sikkim menta kesngi ban khmi ke jinglong jingman na ke jingja shlei Ulong ru ba ke Sorkar Pedeng Kala ay kapisa na kamang tengka ka National Disaster Response Force bat ka State Disaster Response Force jong kasnam arhajar arpulai arhajar arpusaw kanang baga jela kan laban pendep ikikam ban pladim bat ban ay jingyarap. Katkum ki khubor na ka State Disaster Management Authority ke Jela Sikkim ka jingdan ki bayap ka ni jingja kala kieu sha kalai phongut bat prapuengut kidang ja. Syahajar laispa arpau teli ki yeng kila jular bat lala ban pelaj ya arhajar sans pa an repulai ngut ki breu. Palat nyo hajar ngut ki breu kidan mentah ki jaka ai jingerap basipor balebo da ke sorkar. Ha ka wai pat kaliang ki arpun ru ngut kinong Meghalaya ki bapule ha Sikkim ki lawan poi ha Shillong hanen ke janmiet. Lawan lam yaki da ke bas ke balapan kre na Siliguri. Ki babun ni kini ki de ki bapule ha ka than majitar ha ka Jela Sikkim. Ka jingelang basan puar jong ka Goods and Services Tax Council kalalong ha New Delhi hinin kesngi hapo ka jing peniat ke Menteri Platengka ke Sorkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman. Lawan banishim benta ka ni ke jingelang da Menteri Kena ketenat Platengka ka Sorkar Pedeng upang ka Chaudhuri ki Menteri Platengka jong ki Jela bat ki Union Territory bat kiwe-kiwe. Habakrani kelat pathai khubor hadien balawai ke jingelang ka Nirmala Sitharaman kalaytho balashimi ki babun ki rai bedei bat ki GST Appellate Tribunal nangta ka khajna Goods and Services Tax halor ukrai bat kiwe-kiwe. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangmaru ule shim benta ha kane ke jingelang. Ha ka jing persang ban pensuthu iki breu halor ke jing don kam ban penne iki merat klau bat kiwe ki jing thau ki baem ha kamaryang ha rilom garo bat ban buram iki jing don kamaryang ha kathan ka Wildlife Trust of India rengkat ke jing trelang bat ketenat forest ke Jela Meghalaya ka Garo Hills Autonomous District Council ka HCL Foundation bat ke World Land Trust kila rakhe ke tayo National Wildlife Week da ke bapenlong yaki babon ki program ha keleng rilom garo Ya ka National Wildlife Week la jurakhe man la kasnam hagari na do ka artarek hado ka pratarek Urisau. Ka mat pedeng jong jing rakhe man ta kasnam gadai ka jinge trelang ban pende ikimrat klau bat ki jing thau baim. Lala ban penlong ikini program kamtam ha ka district South Garo Hills.
Ha nong po apat ka Office of District Planning Officer ka Ribhoy, kala penlong ya kajing kop ay jingkren henin kesngi, ha pedeng kikna skol ha Science Hall ha nong po. Kikna skol nek skol baper ka than nong po kile shimbanta, bat kila kren pangkum no ban penne, bat banyadai kimrat klaw kam tam, ya kito kibadan ha kajing ma kabala bandu jat no, bat kumju ru ya kiwe kijing don kamaryang. Kani ko kubor ka Wanchapi na ka Akashwani Shillong. Ka India kelanang le abha ha kajingil akai Asian Games ke balong ha Hangzhou ha kari China ha kaba kalakamai tam ya shispa teli kita kema. Ka India kalakur shispa nyau teli kita kema bakentop ya arpupra teli kita kema ksiar lai pupra teli kita kema rupa bat sopwe teli kita kema renong. Kani gede gesien ke baar bak India kan yo palat shispa teli kita kema ha ki jingil akai ki bahe ki bakentop ya ke Olympics ka Commonwealth Games bat ke Asian Games. Ka kenhon ile akai jong ka India ka bele akai ka kabadi na kaliang ki kenthei kadai ka kenhon ka ba penyo ya kata kema ka ba shispa na ka benta ka India. Ka National Workshop ba arsni halor kapang application of open source software for library automation koha and DSpace 7 kalakut no nin gasngi bala penlong ya kane da ka Dr. Homiwell Library jong skol ba Martin Luther Christian University. La penlong ya kane rengkat ka jinga trailang bat ke Internal Quality Assurance Cell jong ka Shankar Dev College bat ke Internal Quality Assurance Cell jong ka skol ba Martin Luther Christian University ha ka hall jong nek skol ba Hanongra Shillong. I-librarian na ka skol ba Northeastern Hill University Dr. F.R. Sumer lawan man ay jingkren bat jinghikai ha kane ko workshop. Kiwe na ka skol ba Guwahati University, Nagaland University bat kiwe kilawan man ay jingkren. La ai jingi kai halor kumno ban sngo tho sho bat ban pandon kam ya ki application bakan thop ya ka Doha bat DSpace ha ki library. Hashwa ke jing penlong ya ki mock drill halor ki jingja bon len shop ki bor kamaryang bat kiwe ki bor ki bon len shop. La penlong ya ke jing ai jingi kai ha DRDA hall ha bak marah nin kesngi halor ki benta bat ki jingkit kle ki response team jong ki breu ke sarkar. U District Disaster Management Officer PCH Marak ula ai jing hikai. Ula ongru ba ka jingbo ya ki Incident Response System kalong ban penduna ya ki jing ya breu bat ki jing dan jing em habuan len shop ki bor kamaryang bat kiwe ki bor. Ka project Chief Minister's Youth Center ka bajupau na kabenta bon ki AKA ban kentiu ka jing nang jing start ha baro kiliang ha Meghalaya. Benta kalakan thop saya ke jingil akai football hapo kene ke project. La play kene ha ke Chief Minister's Youth Center ha umling henin kesngi ha ka balaidon lang UMDC uba balajet rani bat kiwe. Rengkat ke jingil trailang bat ke Infinite Solutions ke ban Shillong ka bajupen paunam ya ke Baby League. Kene ke project Chief Minister's Youth Center ke bathamai katmu ban kentiu ke imlang salang lengba ke jingil akai football. Ka jingekop jingi balatip kum ke State Aquatic Championship ka bakatan reo kalakut no hanin kasngi ha Crinoline Swimming Pool ha Shillong. La penlong ya kane da ka Meghalaya Swimming Association rengkat ka jinge trailang bat ka Directorate of Sports and Youth Affairs. Bongot ki reo dan sap ka kam jingi na keleng ka jela Meghalaya kilawan bani shimbenta. Kinongi shimbenta kile shimbenta ha ki jingekop boper ha ki kerdan sub junior bat senior. Batkat to ko kubor kalakot akan ni step ka balawan Chapi na ka Akashwani Shillong. Haga por prabajing ne so abaga Delhi station na gabenta ka kubor haga ktin Hindi ka banbot ka kubor haga ktin pareng haga por prakat san minute. Haga por prashteng na ka ni station penyo ya ka Northeast News. Kapor mentak la janda partat prabaje.